Hello, Arish. Hello again. Part 2. Let's see what happens next in the story. Right. Va mi aunen taibing. Agus va mi egicha Nùdailean rish a va erlie ma. Sin kerst. Va mi nam huie ik borst. So misje ik borst. Agus rein an aher Nùdailean rish ron. Ja, rein e bola ron. Sin kerst. Agus va mi egicha agus hanig an aher agus a bhathar gan bhórst. Seo Jason. Kerst. Seo Jason. Bórst. Seo an aher agus seo a bhathar. Hui an aher agus a bhathar ik a bhórst. Cola rum. Sin kerst. Hui na parentin conlarum. Íntneach. Fescar ma. Léva. Agus va na parentin va an aher agus a bhathar egéirí bruin rum. Well, let's see. Speak. Yeah. Va na parentin egéirí bruin rum. Sin snok. Léva. Okay, maha. Léva. Ach, kimmer. Va bekan Vietnamish akam. Agus charo bjerla akka. Charo bjerla akka. Charo bjerla akka. Agus va na parentin va an aher agus a bhathar egéirí bruin rum. Oh, okay. Charo bjerla akka. Agus charo mór an Vietnamish akam. Charo. Íntneach.
Inchinoch. Ach. Vai kerst gulio. Or va a nian. Show a nian. Va a nian. A gianu. Etter. Hengachig. Va a nian, a va fichet, bliedna a geus, va I a gianu etter hengachig. Etter hengachig. In translation. Yeah. Va bierla. Ik a nian. Agus va Vietnamisch ik a nian kutjoch. Sin kerst. Maar sin va a nian a gianu etter hengachig. Sin kerst. Va na parentin a bruin an an Vietnamisch agus va misha a bruin ounce of yerla. Yeah. Sin kerst. Agus gainig an aher an tallet gainig an aher, so an aher, gainig an aher, an tallet Vietnam, I guess, hoerst, hoerst me, stal, stal, stalum Vietnam, ha Vietnam inchenjoch, I guess, ha Vietnam bria, I guess, ha ti uanya glev lasta, aunum Vietnam, I guess, va anaher talichtje, vai talichtje, gleva. I guess gainig anaher an tallet Vietnamisch an tallet Vietnamisch, I guess, hoerst me, stal, ha Vietnamisch inchenjoch, I guess, sin kerst, ha Vietnamisch glei inchenjoch, I guess, dodev, I guess, va anaher talichtja, gleva, stal leis Vietnamisch, I guess, stal leis Vietnam, sin gleva. I guess, gainig a vaher
An talet boranich Viet Namach. Gainig a bhathair, right, mum. Gainig a bhathair an talet boranich Viet Namach. Agus smúnich me. Jé? Jé? Boranich Viet Namach? Okay. Agus huirst me. Oh, stal am boranich Viet Namach. Ha iad glevria. Ja, ha boranich glevria an in Vietnam. Agus ha sin cearst. Right. Agus huirst a nathair Rüttigen huirst a nathair Rüttigen rís a bhathair. Agus huirst a bhathair Rüttigen rís a níon. So a níon huirst a bhathair Rüttigen rís a níon. Huirst a nathair Rüttigen rís a bhathair. Agus huirst a bhathair Rüttigen rís a níon. Seo a níon. Jé? Agus bha a gruaíonn dearach. Ruach. Bha a gruaíonn ruach. Ruach. Sin cearst.
Va a gruaien ruach. Gruaien a nian. Ja, hoorst a vaher ruttigen ria, rishan nian, agus va a gruaien ruach. She blushed. Agus smúnich mi, sin inchin joch. So Jason. Agus hoorst mi, gainig mi, J hoorst do vaher. J hoorst do vaher. J hoorst do vaher. J hoorst do vaher. J. Gainig mi. J hoorst do vaher. Sin kerst va a gruaien ruach. Glei ruach. Va gruaien a nien. Glei ruach. Agus hoorst mi. Well, J hoorst do vaher. Agus hoorst a nien. A vel u giari a Pòsadh. Yeah, J hoorst do vaher. Agus, well, hoorst mo vaher. A vel u giari a Pòsadh. Sin kerst. Hoorst a vaher. Sin. Hoorst a vaher. A vel u giari a Pòsadh. Rishan nian. Mo Pòsadh to marry me. Va mi girach giari Nùdailean rish. Charo mi giari Pòsadh. Charo mi giari ben. Yeah. Charo mi giari ben. Va mi giari Nùdailean rish. Va mi giari junior. Sin mar a vai. Sin kerst. And as strange as it was at the time, later on a Vietnamese friend of mine explained, and she said that, what I understood from what she said was that young white men are seen as very good matches for Vietnamese girls because we're wealthy enough to travel to Vietnam, and because we're seen as kind and loyal and caring, and we can provide a good life
for a wife. So in Vietnam, and it happened in Thailand a bit too, mothers would kind of nudge their daughters to come talk to me. And it happened with other guys too. Yeah, it was very interesting. It's very interesting. Yeah, go in for dinner and, well, maybe there's a marriage proposal afterwards. Who'd have thunk it? Who'd have thunk it? Right, so yeah, the most unique dining experience I've ever had. Went in for rice noodles. Could have left with a wife. Gleva. Let's do a quick recap next. Let's do a quick recap of the story one time through, just to bring it all together to make sure it's all clear. Okay, gleva. So, aun en davile so hochgieg, gierig me, aun en Vietnam a tour. Gierig me, aun en Tai Binh, shin balamor, aun en Vietnam a tour. Va mi a fyrroch aun en Tai Binh, fat Davies. Son Davies. Sin kerst. Agus va mi a Tjekisk na björla. Va mi a Tjekisk na björla aun en Tai Binh. Sin kerst. Agus va mi a fyrroch aun en koersnjach Vietnamach. Aun en koersnjach Vietnamach. Agus va taien aun sa koersnjach, va park aun sa koersnjach, taien bi, agus gaming cafes, agus buan, sin kerst. Agus va Tai Bi aun, a va ma. Yeah. Va Nùdailean rish ounce in Tai Bi a va ma. Agus va an Tai Bi insinjoch. Oh, va. Va an Tai Bi aun an Tai. Agus va tjurloch a fyrroch ounce in Tai. Show an Tai. So show an kitchen, agus na boerst. Show an Tai Bi, agus rituv an Tai Bi, va siya, le TV agus sofa, agus va steire aun, kutjoch. Sin kerst. Va an Tai rituv strach. Right, maha. Agus va aher, agus maher, agus nian a fyrroch ounce an Tai. Agus va iet a goper ounce an Tai Bi. Sin kerst. Unla va mi a gieri Nùdailean rish. Agus mar sin, chai mi gan Tai Bi. Chai mi gan Tai Bi. Sin kerst. Agus rein an aher bola Nùdailean rish ron. Rein. Oh, agus va mi talichtje. Yeah. Rein Nùdailean rish ron. Sin kerst. Agus hui mi ik borst. Agus va mi gicha nan Nùdailean rish. Sin kerst. Right. Okay, maha. Hanig na parentin gan vorst. Hanig an aher agus hui ik a vorst. Hanig a vaher agus hui ik a vorst.
sin ceist. Hui na parentan cónla rum. Va iad a géirí brún rum. Feit a géirí brún rum. Ok, maha, gléfa. Ach, charó bearla aca. Charó bearla aca. Agus charó mór an Vietnamish. Charó mór an Vietnamish acam. Ach, va an nían, va an nían a gianú etter hengachach. Va an nían a gianú etter hengachach. Sin ceist. Agus gainich an ahar an tal let Vietnam. Agus huirst mi stal am Vietnam. Va an ahar talichtja. Gléfa. Agus gainich an tal let Vietnamish. Do you like the Vietnamese language? An tal let Vietnamish. Is stal ha Vietnamish in sinjoch. Oh, va an ahar talichtja. Gléfa. Agus gainich a bhahar an tal let boranich Vietnamach. Boranich Vietnamach? Ach, huirst mi stal ha boranich Vietnamach glévria. Oh, va isha, va a bhahar talichtja. Sin gléfa. Agus huirst an ahar rutigan ríis a bhahar. Agus huirst a bhahar rutigan ríis a nían. Agus va gruayan a nín ruach. Yeah. Agus smúnich mi. Oh, intinjoch. Dé hasin. Yeah. Va a gruayan ruach. Agus gainich mi. Dé huirst do bhahar. Agus huirst a nían. Well, gainich mo bhahar a bhelú e géirí a Pòsadh. Omachrach. Yeah. Sin mar a bhai. Gléfa.